Malaila mali e aho e ki moilele e tonga kotoa, fia ki taritani lele ki mō tonu. Kia mō ngā hiongongo mo le tio kai uma a televisione tonga ki he hoani. I he wakaiko ia ki ngāhi ulu i o ngongo. Toi pōke he kau polisi e o ngō mata pule o whilawe i tonu mo lungoa ape whana ne hoko i he pei o manu mata o ngōhi pike kua o si. Tai mali e a tongani he ke i polo whakawahapule anga honoua ke tokoni ki he whakalagalaka ma lohi whalala anga mo i pāwangi whituta ki interneti i tongani. Pe anga unu e poto ngā au e langalalahi ke whakangata e tuulaini lolo ai kakai e taimi tatongi ko ia e kuatami anenei. O kutai e pe ngāhi tala noa kehe ana iang e pehe tawakai ki ngāhi o ngongo mihe malae o e sipoti kai o maa e tuunga o e ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakaiki ki kua o liliani polutele. Kua toi puke he kau polisi ai ongo mata pule ta uono whāmi he pei o manu matango, mo i tau whātolu mi vaini o whilawe i tonu eni mo i hia pe longoa a pe whana eni ne hoko i he pei o manu matango i he wike kua o si. O mahino ne o si puke i he aho tatao pe, nei hoko i e hiani e ongo mata pule, ka koe toko whā aki eni kua puke mo whakailo whilawe i mo i hiani. I he whaumatala ko manta pule o ngahi aptanga polisi Tongatapu halatoa tau whanane pehe, hiri e whakatūta maki ne hoko mohono puke uluaki o ngomata pule, na e whakahoko lewa ai tohi ko mikoloa ki he apino whanga ne hoko ai e hiani, o maomiai he kau polisi ai mahafu tahawa e ua, o puke mo whakailo ai pem tangata e ki ta uono wha, ki hono mao mo mahafu ta e whakalao pelai seni, na e te poke he kau polisi ane whiawhi mata pule tau whātolo mei vai ni. Panai lawa puke he kau polisi ane whiawhi. He toa tāko e ni me a piuta i kalariku e whitu i muia tuia i off-picking mai wapuna. Pēkulo Tongatau tātoa nā tolu i he malmalo kau polisi e taimi. Ai koe tūkoe taimi di, ai koe o wepe ngai tikite keke, ngai whailo keke, he kua hoko, tatu whito ki tō tākona ne whapā mea tau. I whitu whapure anga, e ke ngā tai ka kono whahanga ko mea tau mā ko nā kia tā, ko hia moi, ka wai e mau, mea tau tai lai sen, pe moi ngau e akifo. Ko ngō tangata koe, whailo naua ke he kalalo tō api, ka ke hoko atu e ngau e ka polisi e marau peke te hebe ngai whailo ke te ngau. Ka koe tuko e taimini ke hoko atu e ngau e ka polisi ke whapau i oku mau e ai whakaiki ki koe whelawe i pia moe ngahi pia moe hia koe ni, pia moe mea koe nei whaia e whetai whemahino aki koe ni. I he ata ko tu whakiolo i mitia wha sosiale whika aki mai hiani o kumahino na ngai ai ongo matapule ne hifo mihe me alele ai a pehe halatoa koe ngo tau te hina vaini eni na ana hifo me alele o huke apinof anga i pei o mani mataongo. Ka koe whilawe i matapule na ane to o mea whanamo i tangata e ki ta uono wha koe ni tamai i he whono. O ku kei tau hiko toa pe ki nao tolu he malo i kau polisi kei hoko atu ai whakatotolo kei whakapapao i e uhinga me mga tuunga ni hoko ai ai whakatu tāmakini. O ku kei wuki ai pe me i he kau polisi mahau inga e whingai aki ma whipōpō waki me kakai e whonua i hono toka ngai kina ai malo mo me lino e kakai e tuku i kolomo e kei tuku pāi pe kau polisi ki hono tau i mo whakapapao i e nofo mauluta e kakai i he society o Tongani. Ko e makamaile whakahistolia ki Tongani lava o polosi fuafua ko whakatotolo ki he mofitengi i he taha ngai pepa tōki mua i malai o sainisi moi mo ui lelei. Ko ia ko whakatotolo eni ne whengai akia e poto ngawe mo ui University whaafunua Tonga mo i waa ngawe o i kautaha i ngai pule nga whakatataha ki longa i whanau i he Pasifiki pe UNICEF Pacific pe nai polosi ai Aiola o e whakatotolo ko ni i he American Journal of Tropical Medicine and Hygiene i he ahotawhitu ko ia o maasi. Ko e whakaiki ki taranoa ko ia ki he hawani mo Pia Olie. I he ngongo toko mai me he University whaafonua Tonga
Nai whakahoko e ako whatotolo koe nilo tonga e toa e tō mahaki mofi tengi he whonuani he tau ko o si. Aia ne re kōti ai laka i he toko hivangi au tupu ne mau e mofi tengi mo e toko tolu ne mālolo tupu me he whakautuani i he ngahi o tu motu o tonga ni. Na e whahoko e savea ki ngahi api no whaanga e te au whaanga fōlu Tongatapuni, hāpai mo wau, pēnei hāmihi ola e savea ko ia, ai tōlahi ka kai tonga ni nau os whanongo pē, i he mofi te ngi kana e tōlahi, na e kai ki nau mahino i le leia anga o e mawhola e mahaki, pēa mo i whaunga ke whahi ehi mei ai. Ne hāwhoki mi heni e lahi angi o e mauhala e ngahi whakailonga e mofi te ngi, o pehe tokua, ko e mahaki e taha, ai au ku whakatuai, ai whaito o ko ia e mofi te ngi. Ka whamamawhai he ola e ako whatotolo koe ni, ai le leiange e mau whamatala ki nau tolo ku nau whanonga le ti o, pe a o ako kodisi, o hā mai ai mahu inga o e whetu utaki i he tuku atu o e whamatala, kai pehe whoki ki he ngahi polokalama whalahi ilo ki ngahi tūku i kolo. Na e tuku mai whoki pe mo whamatala mi he ngahi tūku i kolo o pehe e malawa ke tokoni anu whahoko ngahi polokalama tulama he le ti o, whakatu o ngahi komiti ngā ue whakakolo, pe ko ha whenga e aki makehe, ai ngahi whae mo e tautupu, ke te whamamawha ia e mahu inga o li liu ai tōonga mo ui, ko uhi whoki, ko ngahi ngā ue ke whawhepaki ia ke mawhola o e moftengi. Nei pehe he pure ako o e TNU, Dr. Masaso Paunga, ko e fofua ako whatotolo e ni he malai koe ni. Ke whakahoko i tongani pe au kuha ai ai whakaau, ke whakalakalaka i pe ki mua ngā ue a tongani i e ria koe ni. I he whakaagi whakasai nisi motu kui kolo. Ne pehe paunga, o ku pore ai university he ola le lei koe ni kua o sia he ako whatotolo nei whakahoko, pe aku nau whatua me rie ai, ki he hokoko le lei atoi pe a ngahi porokalama ako whatotolo pehe ni mai whanua. Ko ia ko whatotolo koe nei whahoko, ko e fofua ri pōtia, ko tuku atu me porokalama ngā ue makehe ai TNU, ko e Behavioral Science Lab, ai au whakatu i he tokoni ai UNICEF Pacific i Tongani ke teke ai whahoko ia ko whatotolo ki he mo uilelei i Tongani. O kuia he toi mo whakaamu e pule anga e toi mālohi to uloa whalala anga mpāwangi ai whetu utaki interneti i Tongani to te whito ki hono iwi malawa ki tani te ke ia whahinga whatamaki whakaina tula ai hoko i he kaha o. Ko hili eni hono whakailo ngā i he wahe whanua wawau he wike ko o si ai to utai i wawau ai kei poloni i he tokoni ka taha kei polo whakamamana i Hawaii ki whengai aki mono sila mo Amerika pe whengai aki eni mo pule anga no sila mo pule anga Australia. Ko e kei polo koe nia ku whau mai a ki Tongani, i wawau o toki whau mai ki Tongatapuni, mo i wakai kia o ki ngāhi tōku i mō tō. I mea ai toko ni pale imi atu ke tāwhia mi Latu ki a ngongo i le te o Tonga na ane pehe, koe ko ngā eni e nau ngā onu ke whasisi mo whakangata hato i palopale matatau e hoko i he kahao, o hange koe ene hoko i he pā mo ungāwhi hunga Tonga hunga hapai i he huawhi wōwā. E mahino ni hoko eni ke motu ai e laini ke polo i Kilistahi pia motu hia i pe whitu taki interneti o te tau pe whakaloto whanua mo whawahapule anga. Pe he toke tā lātou koe konga eni nā palani loa ke whakatoka ke polo whaoni, ke tūtari whanki ki hatai mi hoko ai hawhahinga whatamaki ke motu ai ke polo, pe e hoko lewa eni ko hapale tua ke runga pe whawhalalaki ai e whitu taki interneti a Tongani. Ai koe kauta Hawaii ki foko e kauta whaka waha apure anga kehe foko pa koe pepe nau kei polo makehe a nau tolu. O makehe a me kei polo konu lo tonga whakatoka koe Tongani. O te kei foko e fuku mangalo e te ki tau tolu whakatamaki whakatoka koe na e hoku sanuari e tau waafi uoa. Ai mapuna koe e mo ngāwhi hunga tonga hunga haapai o uesia pia motu ai e tau kei polo. Aina e motu hia ai a Tongania pia me toenga mamani i whitu utaki whaka interneti. Pea mua toi whitu utaki whaka teknolosia. Pea ne pea rewa na ia mahu inga e siofi he pure anga e ne palani loloa ke tu ke kau, ke te whakatoka moha kei polo fo ou. Aia e hoko ia o koe redundant i area whaka Britania, pe koe tu uhange ha tarifaki, ke hoko ko hawhainga whakatamaki whakanatula mau ha kei polo e taha uai ha pāre tua. Pea mua toi kei polo ke tau whalala ki ai. Aia, nei makatu ngai e ngau I koe ke hu mai koe e kei polo Hawaii ki. Aia koe ne ua rewa e kei polo ke tu tarifaki, pe whakapabai o ku malu e tau whitu taki, pe I he tu unga maolonga mo waweange whakapure anga.
Koe ke ngalo ai toko ni na fai e pange a mamani ka pe ke pange langa whakalaka Asia pe ko Asian Development Bank i na whakapaanga ula ke polo ko ni koe na uktaulo tonga ngau e ki koe he tainimi ka koe hala whanonga whakuen ke ka hau pe ko ngau ko ni na tataku mai e tonga Cable Limited ai koe poatea e pure anga. Ne whamala ala hene toki tāna atu ki he e lia pe feito o ku whakatoka mai e kei polo koe ni mo whakaamu ki he kaha o. Koe tala nung fo mo kau matao e kai pe ki kau matao e he tonga Cable Limited. Koe hala whanonga ko whatoka mai kei polo ia i kristahi ia. O ku kai ke pūre hatahe kai mahino pe tūnga koe Pasifiki. O ku mai mei laine ko toa pe e potai Pasifiki u mei mei nofo e u. E u e ria lai e laine o ngahi mo unga afi. Aia o ku kai ke hanga hatahe o mapure i neo ngalau whakasaya nisi. Ka ku ia pe fuke taure a tonga ku. Mo whikawak pe fuke mo tau tui whakaristiane o ku pūre a si ho vai ke o tu motu. Ka ku koe na o mai e kai ke halaine whakatokanga ke i polo ia e pe e manu pe si te au. Ka ku ia pe ngai halango ne lahi angi koe ngai ke i polo koe ua aini tau ngawe aki koe pe mo palani i ki ka hau na lama tolu. Ka ku oku e matuhunga ia hei whakapanga mo suka ngai kau tato koni. Ka koe tuunga koe ku ia ia taini mia oku mahino pe oku fau mai he halake. Pe mi e halanga oku lotonga ia koe ke i polo. Na e ulak fotu i tokoni koe a panke a mamani pe koe World Bank pe mo Asian Development Bank pe koe panke whakalaka koe Asia. Koe ngā weni ku malawaya i he whingai aki e pule a ngā Australia mano sila i ona whakapaanga o e whakamole whakapaanga ai e whakafufua ki tola Australia ni ma 4 miliona ai ane tokoni mai e Australia tolu ni ma miliona pe tola Australia e tāhiwa miliona me he pule anga no sila. O ku te eki mahino loro tongani taimi ka katoa e ngā weni, ka ku kei hoko hoka tupe ngā we ki hono whakapapao i tu uloa, ma a tongani he ka au, pe heki ha taimi e toki hopo ki ai ngā weni. O ku mahino pe koe kei polo e taha o loro tonga ngā we ake tongani, ai a koe tokonia ai panke a mamani mo panke whakalakalaka Asia pe ADB. Keu hika ngā maheni ke tō lahi ange ka kai o kunau toki ngāwe atu pe ke whakahoko e to tongi o i kuata mea lele i e ofi ke he konga ki mui o i kuata. Pea iku o tū laini loloa i ka kai i he office e poto ngāwe ngahi ngāwe langalalahi i pule anga. Ko ngā unu atu e ni poto ngāwe ke veteke palo palema o e fuu tō lahi mo e tali taimi loloa i ka kai ki he whakahoko o i to tongi kuata. Ko e konga e ni whenga i he poto ngāwe ni i he palani ngāwe aho te aonko ia ai pule anga. Ka koe whakaiki ki mo pia olie. Ko whakai he poto ngāwe ai li liwe haua ngāwe ai waa toka ngai kina e to tongi kuata ke malawaini ke whiau e whia mao e kakai o e whanua taro te whito ki he ofi atu ke kakato e kuata uluaki o e tau i he konga ki mui o maasi. O ku kamatai a honi ai whahako whatongia i he kānita tani totongi kuata me taimi walu pongpongi e walu e fiafi ai e koe houa ia e wha au to e tānaki atu ki houa ngā ue anga maheni ai waa koe ni. I ngongo tukumai me poto ngā ue na e mea ai minister se me sika o pehe mau inga ke toi lelei anga e whahako whatongia e poto ngā ue ma ai kakai o e whonua. Pea uno te ngā ue mālohi ange ai ki he whenga ko ia ke whapapau i oku lava lelei ai whie mao e kakai o e whanua kaitaro te whito ke he tongi o e kuata mea lelei. O wosi whotu ai e taki ana whiwheta mo ne kau ngā ue ai waa ngā ue ni ngahi whaunga ngā ue makehe ke malawa o toi toka ngai kina lelei ange ai ngā ue. Mo e tokolahi koia o e kakai o ku taitari e he ofisi kai pe whoki ki he whalahi o ngai e ria tauanga mea lere ke whainga maari e ni mai kakai o e whanua. O kauheni mo ngā onu ke ngāwe āke ngāhi nau whakano pōni, hange ko ngāhi misi ni F-Boss, ke lava o tāri ai ngāwe āke kāti panke, ai a koe taha whoki a ngāhi taumua, ne whotu he parani ngāwe ki he whanua aho e te au, ai potu ngāwe, ai e whoki, o whakanganga ke tokoni lahi ai ngāwe ni, e toe le vai ko ia, e potu ngāwe e toko lahi ka kai o kunau tūlaine tatari, i ofisi ke whahoko ai to tongi kuata. Koe ngahi o ngongo whaalota whanua ia ke hoani. Koe ngahi o ngongo me mala e o sipoti hoko mai o kahili eni mō pia o lie.
Maro mai tau ki whilonga ki koe wakai ni ke malai o e sipoti. Ko te maanu e waka o e mai moa kirikiti, hiri angi e tau e hongo furutopu ene mōria miho tau whanuani, whare tau ke whamatala mi he sike itari e komit whakatai mi tako mea o whaholo. Nē ahi e toa e ngongo e whareni ki he malai kirikite wasla ai niu tō ua o wakai tonu ki he oko whakahoko i ki nau tolu, ko nau pore taki ki hano saupuru e wakai kirikiti, hiri ene toka heri lo i hanga i tau. I whamatala sige i tail whataimina an pehe, koe konga ulua ki eni ko hono whakafoki mai e laumari e sipotini ke mora mui wa e ni ihi o tare ni te kirikiti, tail whito ki hako tupo e whanua. Koe mo whinga whukeni ke toi whakaakea ke mai mua kirikiti o tau whanuani, ke mo ui, ko ngā ke tare ni te, ko he ni ihi koe whanau ku nau tare ni te kirikiti. Tata te whito peke ngai kolo kou kirikiti. U whola tau me ni maha koe wainga whamui taha kou manatu e wafta hatolu. Na mo whainola mo tolo mo tuiloko manami toko mo lolo i toloa. Pako nao spera paosi. Ai aku ke mo sia peke he tunga uke ngai malai kirikiti ku wao e mea ni so mo toki kasi ngai ni ke ma. Kau ni malai lelei. Ka koe whakaukau ia ke toe whakamo ue mai moa. Ke lawa o aonga ke whaonga ia he ni ihi ku taleni kirikiti ai. Honau taleni ti. I he taim te tau nai whahahe sike i tali na ia e paramparemana e mōria e sipotini. Pea ko hona urele i taha e whahoko aki hono toi whalele i mo whafoki mai ai kirikiti fo au ki he whanua. Ko taha paramparemana e mate wholoa pe mai kirikiti. Ko hono whakalele ko he komiti e kirikiti e. Mantiu ko vainga ko niu whakamore au kakato, tuu he la a aongo sia mo me pe. Ko ki hange ko e kapulu mit pe wal noa osi. O ni ulele pe au kakato. Ato na ki meno ko ia o to goma pe po. Na ki tai fe mari ai pe ilo pau e palparema pe si mate ai pe. Mo vete pe komiti mate pe kirikiti. Aku mau te tu me ni ke fa nga. Pa me ko mahina ni alun ke mahina ua. Ma wo pe to na ki ko to kirikiti henga fonua go ua sia na malai kirikiti. O kui kai ke nofe ko mit whataimi he palparema na ane lewe e kirikiti ka kua pau ke whahoko ha ngā ue ke ngā holo e sipotini i hono whahoko i to tau whanuani. Kai rotonga ni o kui ai e palani ke whahoko e ha wainga whakaumea mo timi me funga whanua, ai e koe konga ia kuni heo ata mai e ngā ue ko hifoaki ki he oseni na e hou ke whalawai ai mai moa kirikiti. Ko si kaumai mo e ua Kau mai mo eua ku te whengalo nau ke whuke maha nau i tongani. Ka mo whenga whawe taha ke. Ko eua o skau ma eua. Nau teu ma nau tolu. Maha pete nau whakawhei ma tolu he kaha wawe mai. Ke mau ki friendship game pe i eua. Kai kehe ku tui whakapaua au whahulu. Ko e paraparema na e mōria e sipotini. Ko whoki ki ai ki pou ka kato. Ki hono toi o mai. Ai lau maari o i kirikiti. Tai whito ke teki nau tolu o nau manako ki he sipotini. Ko e sipoti pe ia. Ko e wakailewa eni ki tuunga o ea, i hono tuku mai mihe waa wakai matangi a tonga i whamoto, whakahoko atu e petel no taulaki. Malala o maari hou e hiki mo lere tonga hutoa tai tere le motoru ke whiawhini. Ki mo ke tau hoko atu o atu e popo aktala monu ke teki moto me he tare kita, tokon tare kita kau mākau ngā ue ko ia wakai matanga e tonga. Ko e uhi pe kono whamanatua ko ia o e whamamanlahi o se vesi ko ia o e whamatala ea. Ko tau hoko atu koe ni, te tau whaiwhanunga atu pe mo alo maari e whainga maari ke ha uha tu moto malawa ke lololahi ia ngai taimi ke ngai e ria wa wa uha pai Tongatapu mo ewa. Kau mā mo mā whana mo hau e a tau te whito ki he konga lahi pe o tonga. Mo mā alohi hawiri tau te whito ki he ngahi potu tahi ko ia wa uhivo ke potahi whakatonga ko ia o e o tu tonga. Ka pate mō mea mai pehi misa te laite, alo tā magi uha ngā unu mai me whakahake ko tau e ria te tau toksia te hanga koe ngā unu mai. Pena lahi peke alo maari e mo au whia, moha uha tu moto, na ihe kotoa pe e ngai e ria koe o tonga, ngahi houa koe tau toksi tu a me ai. O koe whatokanga hako, mo e whare i tokanga ki he ngahi wakaiki, ke ngai potahi koe wa uha pai Tongatapu e ua tere ki tonga. Kai pehe ki tere ki toke lau. Ko malahi koe neha viria kei hoko atu pehe ngai koe ka hoko mai. Peka ngai whakatokanga koe ni e kei hoko whakataha atu pe ia mo e mālohi ko ia o e hawiri.
Ani makon ka hoko mai tau whaiwhanonga koe ni, alo tā maki uha unofo ke whakatonga koe ia oe o tutonga, koe ma alo maria ku nofo hifo me whakatonga. Uku ne hanga peo ka mata ke teke ma rie hifo ai alo tā maki koe ni ke ngā ono ki he whakatoke lau. Ka i taimi tatau tene o mai ai hahabiri oku malohi anga wau ke hako ki he konga lai o tonga. Tau te whito ki wawa ua o hifo ke potahi koe o tere ki tonga, ka o ma a tere ki toke lau. Koe whiawhini te tau whaiwhanonga atu moe alo maari e ka koe tau whaiwhanonga atu au ke tua pō koe pōni. Malaka ki alo lahi a ngai taimi ngā ono mai koe ne alo tāmangi. Ngahi eria koe wawau ka pai tonga tamu ewa. Malaka ki lolo lahi a ngai taimi. Koe hawiri mālohi a pito ngahi eria koe ni tātou whito ki ngai potahi o pike mālohi. Koe mare tahi wanoa ki he wanima ki he houa ia ngai taimi. Pea koe fua mawhanahi maulalo tahai au ke te grise sese ua wha. Wanima malaka pe ke te maulalo angi ai ki ngai eria koe ia oku lolo lahi. Ko ko pongpong te tau whaiwhanonga tu e pe i he natula ta tau, pe te ki manifi angi anga koe wakai ka pongpongi, ta te whito ki ai koe uha tūmoto, ta te whito ki ngai eria koe awa uha pai Tongatapu ewa. Mai no pito pe alo maaria e ngoni wa au awhia pe i ha ngahi taimi. Koe hawire kei malo he pito pe i he ngai eria koe ni o awhi ke potahi koe o tere ki tonga, ka maa a tere ki toke lau. Fua maa whanau ke te kri se siasi e tolu taha, tolu ua, tau te whito ai ki maa whanangi ki he whakatonga, tau te whito he taimi koe te ki asi pe huelo mai koe la ake ngai e ria koia o haapai Tongatapu kai pe he ki eua. Tonga atu koe he whiawhia pongpongi ka mata pe ki toi whoki me ai ngā he whainga maaria ki lolo lahi a ngai taimi. Ngahi e ria i pe koe ni wawau haapai Tongatapu eua. Kau mai toi mālohi mai koe hawiri e kei hoko atu ai pe ia ki ngahi. E ria ta tau pe mei wawau boa o hivu ki potahi koia o tere ki tonga. Kau maa a tere ki toke lau. Koe fua maa whanai natula ta tau pe mo tau wakai koe ke pōni, ke nofo lo pe ngai e ria koe, hange kou kulawe koe nei, ngai e ria kou lolo lahi, e toi ki lawa pe ke moko angi ai fua maa whana. Koe taimi koe tahi tau maria tahi i he whiawhini, pe koe pōni e o sikuata koe ia me tātaha, maa toka ia hengi i he o sikuata koe ia me ni maa. Hopo la ato e kuata ia ki he whitua pongpongi, pe he ke hopo mahina i he toi kuata ia ki he ho ata koe ia a pongi. E tau whaiwhanonga tiko ne ahani makoen ka hako mai ki Nuku'alofa, mei he pule lolo ke whalai te, ia uha tūmoto lolo lahi a ngai taimi. Pea i he tahinda tau pe i kei dela pe mula a i he tau whaiwhanonga tuko ia. Toko nā ki masāpate alo maari a pito bela upite la a ai pea koe fua mawhanane au pe ki tiki se sase tolu taha, tolu ua. I he tau whaiwhanonga tiko ne ahani makoen ka hoko mai. Koe tau ngata ngā pe ki whiawhini ko fua malo te i tau kau, pe tau tuk mātaa. Pe te lo tau la kia mo to o ngā oi ea, ka tau toi wakainge pehe ki ngāhi ulu i o ngongo. Toi pōke he kau polisi e o ngō Matapu leo whilawe i tonu mo i langoa ape whana ni hoko i pei o mani mata ngoi wiki ko o si. Tai mālia e tongani e kei polo whawapule anga hono ua ke tokoni ki e whalagalaka mā lohi whalalaanga mo i pāwangi whitutaki interneti i tongani. Pe anga o me poto ngā ue langalalahi ke whakangata tu ulaini lolo ai kakai i he taimi totongi ko iai kuata me alile. Mo e kakato ai pe iai ngā hio ngongo me le dio kai o maa televisione to ngā kie hawani me whakaamu ne au taki kotoa ato pe iai ki mato whane kotoa. Kai mālo e tau ke iwhi au mai ka mō me a. Good evening and welcome to your English news package with Radio and Television Tonga News for this Monday evening, March 23rd. Today's top stories. Police arrest 2 more men in relation to a shooting incident posted on Facebook last week. First Tongan dengue behavioral study published in leading global medical journal following the 2025 outbreak research. And the Hawaii submarine cable arrives in Vava'o and once set up will give the country a second international internet cable connection. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now, for the news in detail, I'm Popua Aho. Police have arrested 2 more men from Vaini and Bay o Manmataongo in relation to a shooting incident that was recorded on video and posted to Facebook last week. 2 men had already been arrested on the day of the incident after police investigated the video being circulated online. Speaking to Radio and Television Tonga News this morning, the commander of the Tongatapu police stations, Tongatapa, said
After the arrest of the first two men, police carried out a search warrant at residence where the incident took place in Bay o Manamataongo. In this search, police found 2 pieces of ammunition, which resulted in the arrest of a 64-year-old man for the possession of illegal and unlicensed ammunition. Police later arrested a 43-year-old man from Wainee last night from a tax allotment in Halaliko near the airport. All 4 are currently remanded in police custody, each facing different charges. Tonga has made history in global health research with the publication of the country's first behavioral study on dengue fever in a leading international medical journal. The study, carried out jointly by the Ministry of Health, Tonga National University, and UNICEF Pacific, was published on March 17th in the American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. The research was conducted during the 2025 dengue outbreak, when Tonga recorded more than 900 cases and 3 deaths across 4 island groups. Researchers surveyed 140 households in Tongatapu, Hapai and Vava'u, and found that while most Tongans had heard of dengue, many did not fully understand how it spreads or how to prevent it. The study also found that dengue symptoms are often mistaken for respiratory illness, which can delay treatment. It highlighted that radio listeners and people with a secondary education were better informed, showing the importance of communication and public awareness campaigns. Communities also suggested that Tongan language radio dramas, village committees, and networks of mothers and youth would be the most effective ways to promote behavior change. Vice-Chancellor of Tonga National University, Dr. Masaso Paonga, says this is the first time research of this kind has been carried out in Tonga, and it represents home-ground science that listens to the community. He says the university is proud to be part of the work, and this is only the beginning for locally driven research. The study is also the first output of the Tonga National University Behavioral Science Lab, which is being established with support from UNICEF Pacific to strengthen evidence-based health research in Tonga. Communication connectivity will become stronger and more resilient after Tonga is connected to the Hawaii Submarine cable, which arrived in Vava'u last week, giving Tonga a second international internet cable. The landing of the Tonga-Hawaii Submarine cable branch system in Vava'u was marked last week in a special program with the Deputy Prime Minister Dr. Latu. Speaking to Radio Tonga News, the Deputy Prime Minister says this new cable connection means added stability to the internet connection in the kingdom, and these cables' improved ability to withstand impact of future natural disasters ensures a resilient communication infrastructure. This initiative is part of government's effort to ensure the challenges with connectivity that Tonga faced in the aftermath of the Hunga-Tonga-Hunga-Hapai eruption in 2022 are less likely to happen again in the future. Dr. Latu says the arrival of the 383-kilometer cable marks a significant step for Tonga's connectivity resilience, as it will reduce the risk of further international telecommunications outages, support secure and reliable service, and contribute to Tonga's priorities for national digitalization and economic growth. This means stronger, more reliable international connectivity, better protection during disasters, improved access to digital services for the people of Tonga, and more importantly, opportunity for affordable services. The project is jointly funded by Australia through the Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific and Government of New Zealand, and delivered in partnership with the Government of Tonga and Tonga Cable Limited. Work will continue to ensure it is ready for service in a few short months. Currently, Tonga relies on a single cable funded by the World Bank and the Asian Development Bank, or ADB.
And the Ministry of Infrastructure has begun extended operating hours from 8 a.m. to 8 p.m. as part of its 100-day plan to cater for the expected increase in customers approaching the end of the first quarter registrations. Minister for Infrastructure Mrs. Sika says the extended hours for the traffic management unit is aimed at better serving the public, as many customers usually wait until the final week before the end of the quarter to complete their registrations. He says the ministry is working harder to help the public despite ongoing reminders to complete the registrations early. The traffic management unit, led by Ana Fifita and her team, has introduced several changes to manage the busy period. This includes a new queue management system currently being trialed, along with surge support from other divisions who have been trained to assist during the high demand period. The traffic management unit will remain open from 8 a.m. to 8 p.m. until the end of the month. Easier payment options are also now available, with BSP and ANZ FPOS machines introduced as part of the 100-day plan targets. Work is also underway to increase parking space for customers visiting the ministry. Honourable Mrs. Sika says the ministry remains committed to the Prime Minister's vision and is working hard to deliver on the 100-day plan for the benefit of the people. And that's your local news for tonight. After this break, we'll join Pia Olie for the latest in sports. Welcome back in sport. Cricket is making a return to Tonga after more than a decade of absence. This follows confirmation from Interim Committee Secretary Togomea Ofahulu. Radio and Television Tonga Sports News visited Wasila'a Field in New Doha on Saturday, where local cricket players have begun efforts to revive the sport. Ofahulu says the committee is working to bring together cricketers across Tongatapu to rebuild the game after years of inactivity. He says the first step is simply getting people back on the field, with the aim of forming a proper committee to organize competitions and eventually participate in overseas tournaments. Ofahulu adds the group has learned from past challenges, particularly around the management of funds, and is committed to better governance moving forward. He says the focus is now on developing a new generation of players and creating opportunities, including potential scholarships for local cricketers. Meanwhile, there are plans also underway for friendly matches, with Ewa expected to join upcoming fixtures in the coming weeks. Ofahulu, who turned to rugby refereeing during cricket's absence, says he's confident the sport can reach new heights in Tonga. And that's sports news. That was sports news with Pia Olie. Now taking a look at the weather from the Formal Weather Forecasting Centre with Petelo Taunaki and a special guest to mark World Meteorological Day. Good evening, everyone. It's a real pleasure to be with you here on the evening weather forecast. Today is World Meteorological Day, and I'm very pleased to have this opportunity to present a little bit of the weather for the next 24 hours. I'm not a weather expert, so all I will do is I'll just give you the general story, and I will hand it over to the Tonga Meteorological Services expert. So for the general story, we're looking at generally it's going to be humid and moist and windy, and we may see some heavy showers in southern Tonga. So for the rest of the forecasting this evening, I would like to hand over to Petelo here from Tonga Meteorological Services. So I'll leave it to you as the expert. Thanks, Petelo. Thank you. That was His Excellency there, Philip, from the UK. Now let's get back to our weather forecast. At first, we look at the latest satellite imaging. We have these thick clouds popping in towards the west, which is tending to move into across the area of responsibilities. We will look about that later. And while we will experience a mismatched summer, sunny, cloudy and hefty downpour in the past few hours. At first, we have a strong wind warning and small craft advisory
for many of the coastal waters of Tonga, in particular for Wawa'ua Pai Tongatapu Ewa, Tereki Tonga and Tereki Tokelau coastal waters, and is tended to be there for the next upcoming 48 up to 72 hours. Now, here is a setup for the next upcoming 5 days. In particular, we have these massive potentials of hefty downpour further to the south, and we have this high pressure there down to the further south, trying to push this potential there to move further to the north, leaving us with a tightened pressure gradient across the southern parts. That means we are going to experience strong winds there for the southern and central parts once again. You can see here those further disruptions is moving further to the north by the end of this week. Now for this evening, it's going to be cloudy for many of us. Some potential sort of heavy showers will be developing later in the night time, especially for the central Wawa'ua Pai Tongatapu and Ewa. And the winds will still quite rise up to fresh and strong at times, in particular once again over Wawa'ua Pai Tongatapu Ewa, Tereki Tonga and Tereki Tokelau coastal waters. Our minimum temperatures will be around these significant figures here, 24, perhaps 25, still quite warm and uncomfortable for sleeping. And for tomorrow, continuously some potentials of hefty downpour once again over Wawa'ua Pai Tongatapu and Ewa, and the winds will be still quite fresh up to strong at times throughout the same area, Wawa'u across to the southern waters, while having a cloudy periods further to the north, Nuku'alofa and Tongatapu. Our highest temperatures will be around these significant figures. Any places of sunshine, temperatures will be rise up to 32, especially for the southern once again, even though we might have some cloudy periods with showers as well. And for the rest of the evening, once again, a continuously of having some potential hefty downpour over these areas here. So we are forecasting this area will be having a high chance there of hefty downpour for the next upcoming few days, especially for the next upcoming 12 up to 24 hours. But things are still getting settled further to the northern parts over Nuku'alofa and Tongatapu. Our lowest temperatures a bit similar to what we are going to have for tonight, so thermometers will be reading these significant figures here, and the winds once again is going to be still up to fresh to strong at times throughout the central and to the southern parts of Tonga. Tide predictions having our high tide for this evening at 11, and the low tide will be tomorrow morning at 5:15. Sun and moon will be having our sunrise for tomorrow at 7:15, and the moonrise will be tomorrow morning at 7:15 midday. Now, extending our forecast for the next upcoming 5 days, in particular for Nuku'alofa, basically it's going to be widespread of clear spells, very strong sunshine with cloudy at times, even some chances of showers for Wednesday until Friday. Very strong sunshine will be returning on this week, and as you can see here, those having those highest temperatures will be reaching 31 and 32. So that concludes the weather forecast for today. I would again like to wish all my friends here at the Tonga Meteorological Service all the very best for World Meteorological Day, and I pay tribute to the wonderful job they do every day of bringing timely and accurate forecasting, which is so important here in Tonga. Thank you very much. Malau pito. Thank you to Petelo and the team at the Met Service for that latest weather update, and a special thank you to the British High Commissioner, His Excellency Philip Malone, for the special feature in tonight's weather report to mark World Meteorological Day. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. Police arrest 2 more men in relation to shooting incident posted on Facebook last week. First Tongan dengue behavioral study published in a leading global medical journal following a 2025 outbreak research. And the Hawaii submarine cable arrives in Wawa'u, and once set up will give the country a second international internet cable connection. That's it for tonight's news package. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again same time tomorrow for the latest local and sports news and weather updates with Radio and Television Tonga News. Thank you for joining us. Have a good evening.